Jochiw Bororok mar Kenya Union of Clinical Officers e County ma Kilifi odiochieng' ma kawuono obago ng'anyo ka giywago alwora makare mar tich kod chudo makare. Gidore gi jowetegi mamoko e pacho kae ng'anyo no makoro donjo odiochienge ma 61 nyaka ne chakre. Giwacho ni moko kuomgi mosetiyo kuom higni mokalo 8 onego ndike yo mongirore. Jagoro maduong' mar riwruogno George Gibore osundo 10 county no mondo chope singo mane gitimo kodgi mar singo mar miyogi omenda mabalang' mar siling 15,000 kowuok e siling 3,000 masani giyudo. Sisi hatutakuwa na haraka ya kutoka kwenye mgomo iwapo matako yetu ama demand zetu hazijatekelezwa. Tunajua promotion ya mwisho ilifanyika mwaka 2018. Kuna wale walipewa promotion na kuna wale waliachwa. Kuna wale wamekaa katika cheo kimoja zaidi ya miaka 8 na bado serikali inaendelea kususia kuwapatia vyeo. Na tunasema huo ni ukiritimba wa serikali na tunakemea na tunasema lazima waweze kuwapatia promotion ndipo tuweze kurudi kazi. Tulipoenda mgomo mwaka 2021 tuliweza kusimamisha mshahara wa January February. Up to now bado tunazungushwa, tunaambiwa court cases bado zinaendelea. Nataka niwafahamishe kwamba katika hii serikali yetu ya ugatuzi wa Kilifi, clinical officers yes went on strike but we did not go to court. So mambo ya koti tuachie hizo kada zingine. Tunataka mshahara wetu kuanzia leo ikuwe processed. January February 2021 salaries zilipwe ili